Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naraguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru nziza izindutse ivugwa mu gihugu cy'u Rwanda yateye abanyarwanda batandukanye kwishima, ni nyuma y'uko hari hashize igihe abatandukanye bibaza uko icyorezo cya Monkeypox kizacika burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri ubu hasohotse inkuru nziza yongeye gushimisha abanyarwanda. Mbese n'iki kigiye gukorerwa abanyarwanda kigiye gutuma iki cyorezo gicika burundu mu gihugu cy'u Rwanda? Ibi ndetse n'icyo ubuyobozi butangaza kuri aya makuru meza nibyo bikubiye muri aya makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavire mu zindi muzingo iby'aya makuru akomeje kunezeza abanyarwanda bose muri rusange. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri ubu abanyarwanda batandukanye bongeye kunezerwa cyane nyuma y'uko hatangajwe inkuru y'umunezero unejeje ko abantu bagiye bagaragazwaho icyorezo cy'ubushita bw'inkende bagiye gufashwa kugira ngo kino cyorezo gicike burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru ikimara gutangazwa abanyarwanda bose bahise bayishimira. Kuri ubu Minisiteri y'Ubuzima yatangiye gutanga urukingo rwa Monkeypox ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora kwa muganga, abakora mu mahoteli n'ibindi byiciro byibasirwa cyane n'iyi Monkeypox. U Rwanda rubaye urwa mbere rwatangiye gutanga urukingo rwa Monkeypox muri Afurika, aho rwahereye kuri ibyo byiciro byihariye byibasirwa kurusha ibindi. Ubuyobozi bw'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira iyi ndwara z'ibyorezo African CDC bwatangaje ko ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC hakingiwe abarenga 300 ku ikubitiro. Hatangiriye kubibasirwa kurusha abandi ku mupaka, mu gihe RDC ari cyo gihugu cya Afurika byagaragaje ko kibasiwe cyane n'iyi Monkeypox, ahamaze kugaragara abantu 22,000 banduye iyo ndwara, mu gihe abasaga 700 bari bamaze guhitanwa nayo hagati ya Mutarama ndetse na Kanama. Nubwo u Rwanda rwatangiye gukingira abaturage bibasiwe kurusha abandi, abantu 4 bamenyekanye ko banduye ubushita bw'inkende baravuwe kandi barakira, kuri ubu bameze neza. Umuyobozi wa African CDC Jean Kaseya yabwiye itangazamakuru ko gutanga inkingo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora gutangirana n'icyumweru cya mbere cy'ukwezi k'Ukwakira 2024. Iyi Monkeypox ni indwara yabaye icyorezo kibasira ibihugu binyuranye bya Afurika, ikwirakwizwa n'abantu, ariko bivugwa ko yavuye mu nyamaswa ikaba yandura binyuze mu gukoranaho. Ni indwara kandi itera umuriro mwinshi, kuribwa imitsi, ibiheri binini kandi byinshi ku ruhu. Ikaba ishobora kwica uwayanduye mu gihe atitaweho byihutirwa. Mu cyumweru gishize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje by'agateganyo ko urukingo rwa Monkeypox rwitwa MVABN ari narwo rwari urwa mbere rwemerewe gutangira gukwiza mu bantu cyangwa mu bihugu bigiye bitandukanye byagaragayeho iyi ndwara y'ubushita bw'inkende.
Kugeza uyu munsi African CDC yemeza ko abantu 29,152 aribo bamaze kugaragaraho iyi monkeypox mu bihugu 15 bya Afurika, ndetse abamaze gupfa muri bo ni 738. Hano kuri KN Radio muri iyi minsi twabagejejeho indi nkuru nziza y'abantu bari bagaragayeho kino cyorezo cya monkeypox ko bakize iki cyorezo nk'uko byari byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Iyi Minisiteri y'Ubuzima kandi ihora ikangurira abanyarwanda ko umuntu wese ashobora kwandura monkeypox binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Minisiteri y'Ubuzima kandi ivuga ko abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura monkeypox ari abakora umwuga wo kwicuruza, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga ndetse n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Ku rundi ruhande kandi Minisiteri y'Ubuzima ihora ivuga ko mu gihe umuntu agaragayeho ibimenyetso bya monkeypox akwiye kwihutira kujya kwa muganga gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe, by'umwihariko umuntu akagaragaza abo akeka yahuye nabo akaba yarabanduje kugira ngo nabo bitabweho kurushaho. Ubushita bw'inkende kandi bumaze kugera mu bice byo muri Afurika yo hagati no muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse n'abahanga muri siyansi bahangayikishijwe n'ukuntu ubwoko bushya bwabwo bukwirakwira mu buryo bwihuse n'ukuntu bwica mu kigero cyo hejuru cyane. Ubu bushita bw'inkende bumaze kugaragara mu bihugu byo muri Afurika birimo Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Centrafrica. Gusa kuri ubu ngubu abanyarwanda bose bishimye bitewe n'uko kino cyorezo cy'inkende abari bakirwaye bakize, ndetse ko n'ahantu hakunze kugaragara kino cyorezo cyangwa ku mipaka igiye itandukanye, aho bahereye ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ko ariho bagiye gutangira gukingira ngo kuko n'ubundi niho cyaturutse. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako ntugasigiye nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde umunsi ku wundi.